tukwameria serikali ndoro opposition bwatiene mandate yogotogia serikali atora tigera mwananchi atogie serikali atogie serikali use atogie opposition pending ne kiamororekanira ne ki opposition ya wamejiereza na use ne ki serikali ya ereza tusa gocha se county government for example tucha wanu ne ya sito tora ekerongo eta around gaiga 70 to 80% ya kaba usiba kisi county rawa tewe county ya Mheshimiwa Simbarati aenda nyumbani. That's the information I get. Tindi NIS danyore the actual information. But the common if you stress ko gaiga serikali ya Arati aenda nyumbani. But and then ave create but ibako na kubuli opposition yere bwena tegoja. Ye organize nego to as a candidate. Egere nere tuanze koma kombea na asimu. And actually kerwa ukwa na opposition ya usi eba minute jubiri under Dr. Fred Okengoma Matiani timu ya Matiani ngegotoa no mheshimiwa Machogo no mheshimiwa Nyonka no mheshimiwa Magara. So that the moment that opposition nero, because Arati is in power now na bwate chance yokwebanga ekakara nama intonde yo kumupinga kurase pati yale nama intone nkurigiale line up yayo lakini yeito ya Jubilee mwino ga ya opposition ya mwino ga na intunture banga tukwa no bumaine nture banga tumanye e candidate yeito no mheshimiwa Sekirima acho so mheshimiwa Nyonka alafu tumano wanza kumanya na kyo Nyonka fasesim Arati na Kimachogo fasesi Fasesiara Arati. Because usina ki ina ki mheshimiwa Magara Fasesiara Arati. So what I'm simply saying, this opposition ye counties to chaka si to usiga. We need to come together and identify our candidate and to face Yara Arati. Na vera be disadvantage ye kogera. By the time goja was kwebanga tumani kubanga na intu ina be to kurumo senator goja it takes time. So what I'm also appealing to my party, also what I'm appealing to the opposition in the Kisii County, Nkina, we need to identify our candidate. By identifying our candidate, no kurosi ina be ito tumanya na ki mheshimiwa tokobeko governor, for example, no mheshimiwa Sekirima Machogo. Mheshimiwa mundu tokobeke seneta asera ina bya ito no mheshimiwa Mingo Magara nga ito kubeka nyarebe tumana kogenda against UDA na ODM kusi ine patia yemo quite unfortunate akine patia no morengo yo so therefore kurugaiga wananchi nero ja wanza kupinga kuligere lina ki mwatorentera mheshimiwa Magara no mheshimiwa Arati totebe asi umurengo itubu opposition raina bitu nere yene egento tochi gukora na kieke arafu uri uji gukwano ni biafi yito governor uritua supported from the opposition amana kwa soe ground otebi wananchi exactly what he will do tuwete amana kwa wananchi bamara wake sao between uri go defend fasisia magendera ya akora usatara akora uri ugoja lakini asigusi yankora no kora mayabu nura akore lakini nakoro marengo mube na bako gendaka